To lukorokno lamsogo ani channel ni bisingtui tabungni simi lukorok norok nugui manai kok sukru panda hayakaba kebangma political thengkhola hayakaba kebangma social activities hayaka kebangma sport kebangma nami dami bumung khaine rokno kok sukru boi brokni kok lam panda omahai norok nugui manai ani jora news ni bukhaktei ang tini omahai rokno sukru boi salaina bagai kok lam rokno salanya bagainya ang tini ani thaniwo khoroksa ang tuwi phaijak norok nugui manai norok sini manai bini khuktui kok lam rok norok khanai manai kok sukru pandani bisingtui bongka kebuya norok sininai bongka khoroksa social activities hayakaba political thengkholao senior leader thengkholani o samung khai phaijak belaini activities belaini samung kaham khai phainai bobai ang kok sanan bagai kok sukru pandao norok bai norok no phunman bagang bobai kerengnai puilan phadisung bobai sinimung nalainai sarno kok sukru panda puila lamsogo jora news channel nawo nini sinimung kisari gradi bo mahaita ana to jotono sinibayo ang Uttom Kumar Koloi ani mung nini kami rola boro ani kami to kila PS under ni kaisa chikon sa kami Uttor Bormura kami abo tabok to seng hatai kotor nei bumung rilaikha nge te kaisa kok ang to mani kok no hamjak nai age ani ma babu song ano wansani bumung bai wansani kok bai Uttom Kumar ni bumung pharka engke abono seng kabangma chini social activities rok wansok lai seng te kaisa ani bumung Uttom hingka to kaham Kumar hingka to sikla ang sikla ham nei te kaisa ani kok borok bai bumung tongta mane Uttom Kumar hingka boka kaisa Bengali Bengalua ke tabuk no kok borobai modified khayai sikla ham senam amte haita ko taunin sinimung tamong nai sagrani ang to sikla ham dong nai kok borok bai sana thangka to sikla ham mane sikla hangka to sowa khai mano engke sowa khai man bising te cheng yogoi mano engke abo bai meaning ang belai khe gothok jakha mane ti prasar rok tabone o jora o sisa mane ya golo bangma bazani bumung rok ba hatini bumung rok slai ma hai nong saksangni bumung slai kya amte haita ko affidavit khai slai kya affidavit always ani tongya ko haipano praino sinimung ngi tong khata nongbo jora news ni bukhaktei affidavit khai ni bumung no soi mane official snam sidi abo khaine hamjagoi tongma ba sini abo khaine Ke angwan suka chini sinimung to kok thai baisi nang bai ang ta kok salai tong nai jeng makhang nai kheto jeng sinia saba mol som saba jomaitia jeng simia jokhon kok salai nei apur ke emo ba jomaitia si omba koloi si ni jeng kok bai jeng saimia deba amte haita ang joton kok khanai joto tabuk katal chini asai nei rok nang joti hana hamjag jatina hamjag hingka ke mani kok na hamjag ke janijar kok thai bai janijar ni jatini kok bai ba kok borok bai bumung pharnarok kamini bumung lamani bumung lamprani bumung hathaini bumung saksangni bumung basapatini bumung pharnarok bagi bang pila kobokta emne ageni jorawo tabrom de Bengali rok tabrom de Brahmon hnai osai rok hnai bro si age bung phar tab hospital ni saksang bumung phari manka a jorangade bisirbag Bengali kok thapin bisi pharjago ani bung sai si Bengali bhai engka tabni jorao to motamoti kok borbai pharka sinimung bo mane obo ti prasa ni sinijak ta kok borbai pharka hai bilena taborom di ano jekono jaga sikla ham nei boi hinai ani bumung engke sikla ham ga abo tama kok ba kok borok ble abo tipra sa ni hai sinka paitha kolai ni saya pano tipra sa ni saimangka aron sinimung ta jemon khumbar khumtoya amti rok jeng khumulung rok ni pharlai deba abo kok borok ni waise poriskar ara paithang ni title koloi debor ni saya pase saismanka sinim engan nang political haikaba thengkholao phaya tongpro puila tama khlaigraman tamo khaigraman ang to political ang puilao ang habjagno karon ang kadungma sal ang TSF khaimani wo ang ani TSF ni jibono student life ang 84 85 amti rogono boini loge
TSF rok mahimka pila ang first 84 Durga Chaudhary kamiwo afro TSF ni president Rana Kusum Dev Burma tong afro ang pila TSF join khai 84 84 sini 84 ni simi ke 84 85 86 87 mana 90 jora ang TSF tong ke abani yagulo nogo phaye party koyek bosor tong rakha pathagai ke koyek bosor ya bisiksa abani pore ke 91 ang kena main party Tuesday sang hapka Tuesday samung khlai kra khata Enggak, oh joran simi bom hai situation, oh jora bai tabun situation ro bom hai wanso. Mane nang je TSF 1984 simi hamani. Afron ni ne bukhawa kise politik himna ni he ka ba ti prasa do farok no muthangan phasing ni bukha habi tong khatana a joran simi. Mahaya de karon etio to wanjai borok ni danga nangjak. Nge dangani hawa afro ko to hai doroma singi tong. Tabuk si seng TSF tabuk so TSF rok hai town rok simi si seng TSF press meet rok simi seng nukchu TSF এমন একটা সংগঠন খাইনে কতটা সহজ কারণ যে কোনো স্কুলে থাকাকে কমসে কম 400-500 স্টুডেন্ট দং ইনকে আর जों সিস্টেম দং মানে স্যাটারডে ওকে তো হাফ স্কুল হাইয়া দিবা ইনকে আফ্রো जों হেডমাস্টার রকম অ্যাপ্লিকেশন খাইয়ে ইনকে half school mane in ko ni ulokena ko sutiungu fourth period ni pore ke sutiung ke 400-500 student sai dong ra ke kom si kom nono joto to nono choice khailak pila hempana 25-30 jon to bathar meeting khana hanai ge ke jaga salsa si 25-30 jon romoi man ke asu kalaita মানে ছাত্র সংগঠন সবচেয়ে সংগঠন খানা ni kalai ajorao tabu bahaino Engkai a jora rogo nini leadership phaya ka ba nini tui phangro sabo bum ro na afro ang to leader ya जों to seraible जों loge tuijago engka bakha habro engka dangani hawa afro to niako kagyako tabuni serayok to danga bahai ke nangkha abo to sia engke afro jemon romdi omiloriang Omiloriang tabo ko TCS Somarendra Dev Burma songrok engke TCS yang ti ompini commissioner college songrok yang kilani ke taborom di sini bank manager cooperative bank manager Anand Kishore engke sini Roti Mohan ni basala tab panchayat secretary Raj Kishore songrok engke ayang ompini sini Darjeeling khela master Darjeeling Ngetabok forest ranger Osim Koloi te kabang mata ko nge beri ke Komala Tripura songrok nge tabok member Kumar nge ayang tei thampai ni Soptom Hori bokto master khai tongkha abhai rokta kabang ma senior leader to sabai malia sini ayang sodor nor bakhak to kabang ma tong taibo tabok chan chini da Robindra tabok ni MDC ni abarokta ko Nang afro TSF ni ultum ruk thare student pro himi tong man yagulo abuni yagulo direct politigo bo party o himka TUGS ang TUGS angka TUGS so nang je himoi ni struggle ba bom hai busuk jarate samung khaikya TUGS to ang khaya hani maya hai pano afro go to taw hai asu upojukto ungyaku ba nije daikto boro jagya Engke je somoy mano aprono ang khala khatong tong naiba je befro jona soba ba amti program gar ang thango amte haita engka TUGS ni ya gulo tai tamu khaikya TUGS ni pore kheseng nukha INPT ni ya gulo khe 2000 ko noini simi khe seng khailaika tam khailaika seng alada raijo ni seng khailaika IPFT 2009 ni simi ang khayu IPFT 2009 ni simi ko ekoi jora IPFT nang je habai bom hai tamu mangkha ba tama wan soka ani to asai phaimani kaisa khaina nang khaimani bising sing oro political hafar sing nugui tongmani ang kaisa muito khairena musu जों बर' जागा दं जों गणतन्त्र दं भारत कायसा गणतन्त्र राष्ट्र जों दं माने কোনো একটা
गणतन्त्रनि बाथाय माना हंखाय पपुलेशन जे माइनरिटी आंनि थांमानि गणतन्त्र बरक दांया बांया दफा आंमानि आबाहाय महा अभिशाप करे हिना आं वानसुगु आं नुखाता कारण जिनि हा जिनि तिप्रा हा नि हिमपानो और बैमांसि और शासन प्रशासन तामनि बागैबा आबो जों गणतन्त्रआव जों माइनरिटी बरक मेजरिटी हाइब्ले ओंगे नों कांग्रेस फाइबो बरकनो सीपीएम फाइबो बरकनो ताक बीजेपी फाइबो बरकनो अबनो बुसिवैनो आं मबाखा हाबैनो आं पहिलानि सिमिनो आं आन्चलिक बदल आं खाइ दं ओंगे 2009 नि सिमिबो जों नुखा जिनि सामाचरण सं नगेन्द्र सं जे नेतृत्वरिवै जे टिउजेस खाइ बरक एडिसी मानलांमानि एडिसी खाइ कालांमानि आबो जिनि मा फासंनि सहयोगिता बायता जत बायता आबो तिब्रासा थांजाया देबा ओंगे आबोनो जों जिनि बरक वानसक मानि एडिसी बायफानो जों चलेनाय होनै किन्तु जों नुखा चलिया ओंगे आबोनो तै जों मुरपरनि गावनो जों आईएनपि तेरगनो जों खाइलायका किन्तु जों बरक बुसिरि माइया जों थांजा खाइमाया ओंगे जखन मुरपर बाय ओसंलिया जों सेपारेट स्टेट जों माना नांसिनाय होनै जों 2009 नि सिमि खाइका ओंगे खाइमानिव जों 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जरा जों बरक माइया आहिनो खाइमा तंखा ओंगे जखन 17 रगो 16, 17 रगो जों लामा कासका आगरतला बुजाक लाइखा आफोरके आगरतला जखन बुजाखा हंखानो जों बरक खानांखा हायजि आगरतला जों मिसेल बुजाखा माने न आफोरन सिमिखा जों बरक खानांखा ओंगे जों आबोनि परे लामाराव कासलाइखा हंखानो ताइ बरक दैतर माहाय ओंखाता ओंगे आसल कामनो जों गणतन्त्रनि हाव बरक बांया दफां माहाय महा अभिशाप करे आबो बेलाय कबिकक आबोनि बागैनो जों आलादा रायजोनो जों नांसिनाय जों कायसा मेजरिटी तैयै मेजरिटी चिनि बरकनि तिप्रासानि मेजरिटी तै कायसा वानसारक तंनायना आरो किसा मासा हाइपानो जों मेजरिटी हिंगात क्षमता तो चिनि जागा नाय ताव वानसाराव जे राजखाय दं माहाय आमहाय ताको ओंखाय नरक तिरु वानसो ताबो एडिसी माने मांखा ओंखाय एडिसी ओ गोबां मा लिडार हायकबो नेतारो सानलाय इन लाइन पारमिट मुड पावर अदि क्षमता बा गोबां मा वैकेंसी रो गोबां मा अबरक न दिखांगा बा सेपारेट स्टेट बा राज्य आलादा खाग्रा नांगियाव माहेरो गोबां मा बय लुकुरो क्वेश्चन खायता अरो नोंथमा सानामोसुं ना जोंनो पावर इखाके जों निनि कहंके माने अयनो लामातै जोंनो सुबिदा दिखाके जों आलादा रायजो याकारि देमान आकक सिबले जो खागियावै आलादा रायजो याकारि देमान हायता माने लुकुरो सुंमानता आनि मते जों आनि मते या जों तिप्रा सारनि मते जों आलादा रायजो मायाव इंया आलादा रायजो जों मानासिनां आलादा रायजो सानमानि सेंमानि आईपीएफटी नि सिम तिन सेंजाखा हंका आईपीएफटी ताबुक बुतंखो ताबुक आईपीएफटी तंखो हंका नों ओ जे मुभमेंट 2009 सिमि खाइ फाइमानि बाहायके आबोनो याकारै ताबो तिप्रा मथाव फाइका आबो कायसा बरनि गोबां मानो सोंमुं बेलायखानो सों लुकुरसिना आबो कायसा क्वेश्चन गाहाम नंखा आंथ 2009 नि सिमि सों खाइका हंगा आफरो बाहायनो लिडार सेगलायो लिडार सेगलायो जोंनि दागरनि दल जोंनि दाचितनि दल नै गोबां मानो वाइ काकमानि जों नुखा गोबां मानो कागलाय पहिले अंखा हाइफानो एनसी सारनो नाहारै बरक आरानि कपुरिया ओंगे जखन बफुरन सिमि कपुरखा आं साना मुसुकमानि कायसा कक दे लग्न साइमेया हाइपानो बुसिने बागै कायसा उदाहरण आं साना मुसुका वानजि कक बाय आगे लेखा मा परिफ्रो सिदुरे मेक नों मा परि खानामले सिदुरे मेक ता मा कायसा बाप सम्पर्क सारनि अब कायसा सिदुर हंके हिन्दू वानजै बरियावनि कायसा कालचार सिन्दुर फुलु आबंखा बनि सिगला अंगै सिगला जीवनङै बसाइनावै कायसा सुखि संसारनि कायसा स्वप्न इमां आबनो फुंनि सालतुंनि मारिख्लाय कपाला सिन्दुर फुलु किन्तु मेक जखन बसाइना पाइ बसाइबाय सुवाग नङै परे पद रांरि सानजागै पन सानजागै जखन निर्यातन आरम्भ होनाय बसागा पर्यन्त केरासि लुइ सकजागनाय आफोरके बैसाग मासनि नखा कसम फैरांद कगन नगद सबाय गालांन बैसाग मासनि नखा कसम किरिबै मा दं माहाय
asuk sasti engka haita engka sidur deh male mek sing siu abo sidur mek le जों IPF ti जों supporter rok जों kormi rok जों jotono wansok mani BJP सरकार बाय BJP बाय एलायन्स जोङै कुन एकटा जों खालायनाय बरक तो साका बरक तो जों एलायन्स जों स्टेट काउन्सिल होनैसो बरकनि डिमान्ड दिब्रा सारनो बान्देनानि हायब्ले इनके जों IPF ti बाहायनो जों आलादा रायजो हायपानो जोदोंलाय फरके आबो गरैखा मडालिटी कमिटि होननै खालायगा मडालिटी कमिटि नि बिसिंतै हाई पावर आबो हाई मडालिटी हाई पावर मडालिटी कमिटि सि आबो बाय जतो किसु खाइबान हाइता जतो चिनि तिप्रा सारनि जे काङै तंमानि आबनो तत्रा मिसिबै बखा कचांगरि मानो आ दाबि कबां मा आबनो आं सालिया मुद्दा कौन आं साका काङै तंमानि खारवै बखा कचांगरि मानो आमाहाय इनके आ कमिटिनि माध्यमे निनि रांगरि फोरोंमुं डेभलपमेन्ट बेबांनो दं आरो आबो ताबो हिम गर आबो फाल चापा इनके आबनो आं सानो आबन नो सिदुरे मेक इनके स्टेट काउन्सिल सिदुरे मेक हे देबा इनके बरक ताइबो साका TTC खालायनाय TTC बहायनो करक द्राप रक सनो फुनुका आबनो को द्राप रक बेबांनो खाइबायखा 50टा सीट होनाय 46टा डिपार्टमेन्ट हस्तान्तर खाइजांनाय आरो आमहायराव होनाय किन्तु बान्दे मानि साराताय गोरै आं सानानि मुसुगो जे जोंनि जतनि मताय दं हायब्लेना जोंनि जतनि मताय दं किन्तु मतायनो जों बिसास खायो हायब्ले इनके नुकजाया मताय जोंनि ताव बरदिन फाय दं जिसु जोंनि नुकजाया मताय हिन्दुरनि राम नुकजाया मताय हायब्ले थुरनि दं नुकजाया मताय बनो बिसास खाय जों समाज गठन खाय दं जोंनि नुकजागनाय मताय हिंख्लाय हानि मन्त्रि रक ठीक दे आं तुलना खायमानि जोंनि नुकजागनाय मताय रकनो जों बिसास खाय बरक किन्तु मताय गोबां मा दङ मताय काहा मताय हामिया हाय देबा इनके ताताल सानाय मतायनो जों तमाहिन मताय हामिया बुरासा सकाल सनि हायब्ले हायचुमा किन्तु ताबुक जोंनो स्टेट काउन्सिल रिनाय DTC रिनाय मडालिटी कमिटिनि बिसिं डेभलपमेन्ट खायनाय बिग्रा रावनि बागै रेगा मजुरि 340 टाका खायनाय हो इनके जिरो बेलेन्स थांनाय मानिक सरकार आमल 35,000 कोटी टाका रां थुममानि रुस बेलि सं आबनो सुइस बेंकनि काला दन तुइ फायै सादा दन खालायै व्हाइट मानि खालायै बिग्रा रावनो 15 लाख टाका थुकपुन कायसा एकाउन्ट बागै रिपायनाय हिसाव हो बसराव 50,000 चाकरि नाय हिसाव गता 5 बছर का 2.5 लाख चाकरि माना नाङो हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उमा तब बेटी पाकराव सुंसिबले तम बेटी बचाओ बेटी पाकराव सुंसिउ तब गोबां मानफोरनि जुमला प्रतिश्रुति आंल' मनो मतायनि मालैया कायसा मताय अच्छा नों तब मंगल नों कइसे कलय दफानि कलयरावनि कायसा समाज दङ ननै राय दङ कलयरावनि रायराव कुनु दिन तातालसा बनि समाज न जमातियारनि हदा दङ हदा आउख्रा दङ मयाल पन्चायत दङ बर कुनु दिन बर जमातियारनो ताताल सागना दालाल सागना कुनु दिन साया ख्रिस्टाननि पास्टरक दङ तमा पद गोनां आरो अधिकारी दं बर कुनु दिन ताताल साया हो दिनै जतन आमति हाय के समाज चलिफाय किन्तु ओ नुकजागनाय मतायले तमासक तनो ताताल साका इनके ताताल सानाय मतायनो जों तमाहिन मताय काहाम हियाबनो मताय शयतान होनो मताय गोबां दंले संसार मताय गोबां दं जों खोनायो यादबा अमो मताय हामिया बुरा सा मताय इनकेबा आबनो होनो ओ मताय रक बाय दङ ओंया अमो थकाय मताय अमो बुरा सा अमो हायचुमा अमो सनि आइनि बागैनो बुबाग्रानि वो तानि फाय आकक सिया देबा गजोंनुखा 2018 जे चन प्रतिश्रुति रिवि जे फाइमानि इनके आबनि यागुल IPF ति BJP सि जुत सरकार होनो किन्तु जुत सरकार तंथतै IPF ति जे हामला खायजागो थांनाय पन्चायत इलेक्शन आयं दनपुर नि सुनामुरा आयं कयला सहरक चिनि अनंत MDC ताबनि अनंतनि गारियाव सबाय जाका BJP राव बुजागै शुक्लाचरनि गारियाव सबाय जाका आयं बक्सनगर बखाक नुब्ले इनका आनि पारा
आं IPF तिनि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि हिंगे बिराट बेपार कायसा सरकार नि दल नि हिंगे गारि तै से आं VIP खाइस दंनाय हिसाबता हाय देबा खमताव तै दंमाबा आबसे अरनि BJP नि रामपदनि बाइक बाहिनी से आनि गामिवसि हमला खाइ नागिरादि याला जुत आनि फान करिखे रामपदन और इमां सिकरि मंत्री अंगनानि MLA अंगनानि बसि डेभलपमेन्ट आनो सारिने सारिया आनि बरनो सेवा खाइना खाया आबला दुरेसि थाक आनि पारावसि 35-40 टा बाइक बाहिनी थाङि आनि तो पारा चिकनसा 30 परिवारनि आनि पारा चिकनसा हिंगा 30-35 खान बाइक बाहिनी एकलगे थांकाबा आरो पारामब्रगला हा थनै दंसकबा बरनो थांनो बसिया मुंसा बसिया बराव हाइन थांका सानजा जरा थाङै पारा और BJP खायाखै के मातो याने सिरि खगै अब आं साया आं पारा सिकरै आं बानोइ सामया पारामब्रग साबले गबै नुखा लगे ना हर फायर किला हस्पिटाल नाइमाले बुजाक जाक फिट उंजाक और सकपाइजाक हस्पिटाल इनके बाहायके BJP ने जों बिहास खाइमानाय बाहायके IPF तिने जों बिहास खाइमानाय इनके 2018 आमेगा और सिमि किला सिमिया सारातिपन आमहाय इनके म जुटनि गया म शयतान बुरासानि सनिनि सामुंसे म और शयतान बुरासा सकालनि सामुंसे हायनि बागै आरो जों कातेमानि हामनै 2018 जिन बर खाथैबायखा ताबुगले ताम खाइसिनाय बाक्सा कांग्रेस थांसिनाय बाक्सा BJP डाइरेक्ट हाबसिनाय बाक्सा CPM नि किफिलि थांफिसिनाय तिब्रासा ओ IPF तिनि कोपरुवै BJP बायतङै IPF ति BJP बायतङै यां बाबायसा डिमान्ड खाइमा बुमाया यां बाबायसा कर्मी र गोबां मब्रबैन सातौ जागै दं हंगा अबनो नों सयज खाइमालैया ओङै माने अब आं सिमिया जों पारा हमला खाइजागो दुगान सकजागो हायं जागो नक्स बजाङैबो केस रिवि बरंसि पुलिस जिनिखा केस नांया उल्टा आनो बुवैसि बरक फि फात केस खाइ आं सि थाना हाजिरा मारु आमहाय हाय अवस्था नका ताबो बो एलायन्स दंखो ताबो जुटंखो BJP बाय IPF ति प्रेसिडेन्ट बतंखो ब्रला ओ सिसि सन्दसिया दा सितेतै तामखा हायके तंखो ता पर्यन्त आं बरनो साइबानलिया बरक ताम जाने अंखा हायफानो आंमो सानामोसो जखन जों 2021 एडिसि इलेक्शन फाइका आफोरावबो जोंनि बर'राव वानसक लायखा ओ BJP IPF तंलिया इनका आंगर कायसे बुवारानो हामबाय मारिउदो आबो सतकुति आं हामबाय मारिउ तामहिबा जों तिप्रासा थानजा खाय सबा खायमानि जागा चिनि तिप्रासा थानजा कोबुरनाङि तंमानि आगे तिउजेस कोबुरमा हाय ताइले चिनि आंचलिक बदलनो बिहास खायमालिया बैबाय पाइजागो हनै कोबुरनो नाय तंमानि ठीक समयनो बुवाग्रा फाइ सकपाइखा किन्तु और कायसे इतिहास कक्साव इतिहास चिनि मास्टार सिबोदो इतिहास नों जे दिनै जीवन गतिमानि आबो केवै फोरोंजानाया नों जीवन गतिमानि नों सिवा आबो हाय देबा चिनि बुबाग्रानि न बाक्सा गोबां बरकता हामिया साया देबा बोबा कांग्रेसनि फाइनायसि बाक्सा बा CPM नि फाइनायसि आमो थाबानि हिया देबा गाव हिंका हायसि जों और तिप्रासा थानसानि कक्सि नों CPM नि फाइ BJP नि फाइ कांग्रेसनि फाइ आकगिया इनके जों जतनो बुकिउनि मा फाइ हायब्ले बुबाग्रा ठीक जागा सकपाइखा ताबो कारण बरनि कालचार बुफा बुमानि सिमि कांग्रेसनि फाइमानि किन्तु बबो जखन 2016 CAB फाइगा आफुरबो CAB नि बिरोधि बो अमला चालैया हनि बो प्रोटेस्ट खाइका गाफुरबो कांग्रेस बाय हामिया हनजाका बनि खुद त्रिपुराव बो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि सभापति तंमासि बो कांग्रेस केन्द्र हाई कमन कांग्रेस बो माना खाइजाका CAB नों आरो प्रोटेस्ट ताखाइ हनै आबनो कारै बनि और आगतल खुद बनि सभापति तंति पार्टी अफिस बो 10 बाय बनि कर्मी रक बाय खाइजामानि जों टिभि रक नुखाबले दागार सबार खाइजाम मारक ह बबो साइमानखा इनके इतिहास चिनि मास्टार हाइसि हिस्ट्री माइ टीचर नि साया देबा हिस्ट्री ओ जे आं जे बुगि फेमे आबो केवै फोरोंजाना नाय आपना आपनै सिउ आबो इनके बबो ठीक आसमि बो खानांखा बैनि बर आं सभापति फन बैनि बर आना बरमरिया आ जागा सयके इनके ताबो CAB इंखा हंक्लाय आबो जों माइक्रोस्कोपी टाइबो माइनरिटी टाइबो तला कलायने पार्सेंटेज ताबो 31 दंमानि 10-12 जों सगैनाय आमाय अवस्था बबो सिवै बो जातीय दल आकारै बो ताबो
খানাङै বক খাই দं আঞ্চলিক দল হায়ংসি 2021 বা IPFT রাউনো হুপটা থাঙ্কা তারা 21 রাজানি দল তিব্রা মথাও তাই কাইসুন নন সুংনা মুসুংমানি স্যার IPF তিবো সেপারেট স্টেট সানো হংকা তাবো তিব্রা মথা কটাল আসাইনাই ব্রক বো সেপারেট স্টেট নো হাইপানো বুমুং আলাদা খাই টেক সিয়া ফুয়ারই হংকা ডিমান্ড র এগুই hingga nung ya prisemani arab tongmano hingga nini phelai mung boja khanung khaikya ani phelai mung omono chini bubagra bai tabok sini sarensi no jeng tulona khaimaya karon chini sarensi to jeng nugis paikha bo yakung kholoi khiglai jakha taisi boni boyes bu krikha botam khaisine thuyam tongtoi अब आंसिमी सायाबले सारा तिप्रा सारक जे बरानि आरो जइन खाइमा अब आनि ककबायदे खाइबा आनि ककबायाबले परिस्थिति आते हेङै दं ताबो जेमन रमदि जों कायसा दिल्ली थांनानै गासे जों ट्रेन काखा आ ट्रेननि बुमुं IPFT एक्सप्रेस हे मडलिटी कमिटि खाइका आबो बाय बा TTC नि कायसा द्राप खाइका आसक्सि ओंके आबो बाय धर्मनगर लाई चुराई बारे हाबैका माहाइता किन्तु दिल्ली बहुत दूरखौ आरो देराय पैखा ट्रेन उदाहरण ता आरो ट्रेन देराय पैखा इनके बाहायबो सार बाहायबो ड्राइभार हयतासे ओंनाय याला आ ट्रेन 40 मालिया इनके ताइगेसे ट्रेन फाइ दङ दिब्रा मथा बुबाग्रा एक्सप्रेस नै एकदम हाई कटाल स्पिड मा इनके बा जों तो उद्देश्य जों तमबा उ ट्रेन चिनि उद्देश्य या दिल्ली सकिने चिनि उद्देश्य मिशन चिनि मिशन दिल्ली सानै इनके बुबाग्रानि एक्सप्रेस काहामा फाइ दङ कटाल ट्रेन इनके जों आरो कासा खाता तिब्रा सारक IPFT एक्सप्रेस या कारे आ चोराइबारि देरारि कलाइजाक बनो नासिं खाबले आरो थाम्बै वारजाखा वातै मालजाखा मैमासे आंखा हाइन बले जों BJP दङैसि जों आरो हामला खाइजाक दंखाबा आरो थाम्बै वारजाक मानि ट्रेन मुक्त्रिखा हाइ नासिं मा दंमानि कमब्ले इनके बुबारान एक्सप्रेस फाइका ए काबादि तिब्रा सारक दिल्ली थांनि फाइ दं ट्रेन कटाल बुबारा एक्सप्रेस कासालाय खाता जों दिल्ली थांनि कक्सिबले इनके अमहाय अबस्था ता आं तुलना खाइ सामानि वानसक जानाय कक बुजि जानाय कक हाइन मगा आं कायसा एग्जाम्पल खाइसाव मुताबक जों बुबारान एक्सप्रेस जों थाङै दङ दिल्लीआव दिल्ली सौहैनो बागै इनके अमल खाइमानाय बुबारान खाइमांखे मानाय ताई अন্য आदार कोनो लिडार आसकनि एक्सपिरियेन्स कुलगिया क्वालिटी कुलगिया लिडार हंगा कायसा क्वालिटी नाय नबा बनि रां बुतंना नाङो बनि बखा बुतंना नाङो बनि कक नि टेलेन्ट बुतंना नाङो जे कोनो समय कक रिप्लाइ रिमानाय बर खाथैफोर तमाखा माक बर तमा माखा थांजेनाय बेबांनो रोंना नाय देबा जेमन रमदि जों आपना जों दै फैनाय रक यागो किसु सिकरे हायपासि बांथोक साकलुगि दंखा आ थाङै दं बांथोक साकलुग जाया मथाका हंके आपना थैयो तामनि बागै आनि यागो कुनु सामुनो दंबा साकलुगि दंखा के आपना थांसाय दङ बुबाग्रानि माहाय टेलेन्ट दङ ताइबो साबना ताम खायने बुफरो ताम खायने बो टेलेन्ट दं हंके बनि टेलेन्ट जों नुखाबले ब्रिटिश पार्लियामेन्ट पर्यन्त बनो कक्स बनो रिङै बनो आरो जुक्ति मानाव बने आसक ब्रेन हाइसि टेलेन्टेड इनके बतो जोंहाय रां फुनुगजाखौ वारि नाय जाया हे जे साधारण लिडार ताबो गोबांमान दङैमान दल रांनि बागै MDC नि बागै MLA नि बागै दङैमानो हायबान बुवारा त हायाब्ले इरिनसि साफक जाय बुवारा तामते हायाब्ले इनके बुवारानो जों आसाय दंता साइमिया बुवारा बसातै ताम जों खाइ कलांमाना आबो त ईश्वर गायसा साइमानाय जरा साइमानाय दा ताब द बुस्कां 2023 इलेक्शन सामबाय दंखा बिधान सभा ताब बुस्कां बिधान सभा इलेक्शन गोबांमा तिप्रा मथान पंखा बुबाग्रा फनंखा केन्द्र बो BJP हापां राज्य BJP हापां हंके ग्रेटा तिरपालेन मानानि हंखाय जे जागाव रिमानाय जे हापां खाय दंनाय दिल्ली बा केन्द्र बो हंका ब्रबायनो जोदों हंखाय ग्रेटा तिरपालेन मानानि सम्भव अमाहेरो गोबांमा बय कुइसन खाय दंता हंका अ जागाव तुमुंनो IPFTC दुका साइमा फाइमानि BJP बाय ताबो तंखो ब्रनि सेपारेट स्टेट ताबो गसि जागिया पेन्डिंग खालायजा हंका ताबो तिप्रा मथबा हाय BJP बाय जोदोंखा हंका निनि अ जाखा तामो साना मुसुंनाय रिएक्शन तामंनाय जदि तुमुंनो ओंखांखाय
Ani kok kemosi. Buara kok teh sama tong. Tajing saka ang Delio tangnani bagai IPFT Express ya karka. Buara ni Express kaka. Heble. Buara sable. Sini right ba sini solution. Abo to সংবিধানিক দাবি. Abo no man kaka जों Congress CPM কোনো जों kok kori. Hai sable. Tamake writing ni মাধ্যমে abo sono magosine gabni pore जों जेकुनु बाय जों borok बाय writing बाय रेनानि borok gossip mani yagulo jini kormirok बाय bo आलोचना खाइने नि तो बतो कगरिबले हे देबा के साइमिया आंला कला किरिउ ओ बुरा सानि दलन आंला कला किरिउटा IPF तिना दुकारी मा हाय के दुकारी के तो जों कोनो खाइना करै किन्तु अबला कासे जों नाङो जों तिप्रासा थांसाखौ जों मातावनाय थांसानि बिसिंतै जों नबै लिनानि बाद दंनाय कारण संविधान आकक दङ जोंथ' भारतबर्षआव जों 130 कोटिनि बरग जों 1 कोटिबो जों गाया हाइपानो जोंनि जुरिडिक्सन बा जोंनि एरियानि बिसिङाव जों मेजरिटि के आब्रावनो जों आलादा रायजो खाइमानो अब तो जों अल इन्डिया नो जों अब अभिज्ञता जों दङै दंब्ले जों थांजा मा दंनाय आबला कबि कक साथे साथे लगै थांगा समय लगै थांगा पाइथाक दिगे सोंसिनाय ताबस गां 2023 इलेक्शन तिप्रामथा बुसुक जरातै सिद्र तो बय फासं थतक निनि बखावतै निनि किला बाकमा कन्स्टिट्युएन्सी अ विधानसभा केन्द्रव बमाय आबहावा तिप्रामथनि पाइथाक सोंमु अच्छा जों तिप्रामथा 23 नि एसेम्बली इलेक्शनाव बाहायनाय हायसिबले बोसोराव सिट मानि फाइनो आबो नुकनाय जों गुरिनि कम तो मंगलाक गुरिनि कम तो जों मंगलाक गुरिनि कम जों मंगलाक 26 जों आमाहाय जों सगिनाय बाहाय हिमदि नों तो media ble neng dugan cha neng thanyogo bazar thangtarogo bai adar lai phorogo neng keb neng kok ta sungbi bai salai phoro neng khanai nai khana somai nai bai bahai sa bujkade tabuk je BJP ni logibo himi tongnai rok abrok borono buddre na baba kabang mo borok budriya bujka nge borok budre nai nge abon karoi burasa ni joton saimano abo angsimi gyan ganang hayable angsimi gyan ganang hay ko yable ang ab hay ko gosimeya gosina ko yata bu joton saimano omrok burasa omrok haicuma omrok soni matai bande nejat are miss call likha chakri man hi sagaro abo kok dibo muni sorau ni kaisa bui koto pore oi interview ri oi rang jomari gusri sesi mayang itong chakri ha rang उसुक सानो जागो का आं आसुक रिमालया सार किसा कम खाइदे आसुक बाइसे साख्रि मा यांगि दं मिस कल खे साख्रि मान हाइदा आबो मुनिसन कक दा आबो थकाय साराताय कुनु करे परिष्कार थकाय बरक पलिटिकल काइसा बिजनेस नै काइसा थिउरि रमबा परो आरे आं ताय काइसा कक मु बिजनेस थना बागै दाहायका साइक आं ताय काइसा मुद्दा कक आं सानो मुसुगो सिनि मन्त्री रगनि लिडार कटरक जे कक साव आबोनो खायो जे खाय आं आबोनो साव आहाय जोंना नाम नों आं अर ताबो करप्शन नि कगनो आं बरं नों दाय खायो नों लिडार नों नरेन्द्र मोदी नों अमित शाह हो नों तम आसामनि मुख्यमन्त्री ताम बुंगामो हेमन्त बिश्व शर्मा बिप्लब देव संसि ताताल साव हंक्लाय निनि अफिसार आमला रक निनि आयु रक करप्शन खायनि ताम बेपार हो बुफासि लांतांके बसा लांतांके ताम अनाय दं बुफा बुमा लांता हंकलाय लांताखै तंका बसारक लांताखै तंनाय ताम अननाय हिनो न करप्शन याफां बरक सिबले करप्शन याफां बर यादेबा बरक ताताल साउंका अफिसार आयुरक इमप्लिमेन्टिं अफिसार ताताल सानायनो लिडारक तुके ताके लिडारक रां बुआ बुइसा सिनायनो नोंसि तंमो हामियाका बा जेरक ड्राग सानायनो कालचार सि हामिया एकदम हामिया खै खिबिरिका आंखा दाय हिनो बरक ननो मिसकल रिखाय साकिर माने मायन बागै न खौ सागायता है ताताल ब्ले ताताल सामानि कक मिसकल यादे बेबांनो प्रन प्रतिश्रुति 299 ता प्रन प्रतिश्रुति पालन खायजाया
biplop dono जों TV rago nugu jotono nuglai tong mobile rago tabuk to social media ni internet ni jug edisi area kaisaban lama hamia tongla khani 500 কোটি 600 কোটি ni saklai tongmani khani tongle tabo nung kila phaika bike chalogoi ni bike de korai de आंबा 12,000 खास नंगले नि बाइक फाइमाने कराय दे गाय फाइनो बाइक सिनि काखनाबले बाइक बा एकदम स्मुथ खास थाङा नां 12,000 सिनि बाइक आं नगले कराय हेक्लयै लामा आमदे हाइता हेके आं सानो मुसोगो ओमहाय जुमला बास बुरासा हाइसुमा ह सनि मटाय रायका सकाल मटाय रंनो जों ताम्मा खलायबा पारा केलायै मटाय रि खलाय हलायखनाबले ह जिन पारा लुकुराव जों रिख्लाय मार होनांगौ कक साथे साथे लगै थांगा पाइथाक मा सोंसिनाय दाय कायसे कुइसन फाइ बिखिनि बागै बुनि यांनिया निनि जे कन्स्टिट्यूशन बा निनि विधान सभा केन्द्र सालायसिनाय निनि विधान सभा केन्द्र बेलाय चेलेंजिंग कायसे विधान सभा तामनि हिमाला अ जागावा ट्राइबल वेलफेयर नि बो बीजेपी नि मन्त्री अ विधान सभावनो हंगा ताय कायसे हंगा yang khaksa wansok ke edisi hapangnobo CM hingga o challenging kaisa bidan sabao buskang teiso bomhai nang wansok sabo keplaing sinai sujaka acha omoto aba ha bomhai nuk haita oro minister feeling kan minister tikine hait ko ya ang nono bu kaisa sengui mano nono bu kaisa ang sengui mano tabok tagartola abo NC sar ni feel NC sar pass dong na ara kokta ara abo NC sar ni IPF tini feel NC sar montri ni feel abo tagartola ki NC sar ni asa tong haide bo basana se bo asalia am hai obostang thangana ble oro haino ati nang nai oro bobagrani bodol je kono jonapan engphang abo rampan ongthong sampan ongthong je kono bobagrani tipra motha thanjani dol bachanai oro bon kaplaing nai haiji hambai jorani news kok sukru pandawo kok sate sate kok logoi thanga nora kwbangma kok khana kana kok sukru jak pandawo omai khlaino soyakare kwbangma political leader kwbangma social activities kwbangma je tirpra hasteo kok sungjana moto ba kok sukru bi sajangnai omai rok norok jorani news ni bkhakte norok update nugui manai taibo omai kok lam pandarok khanai manai nai tongdi soyakare ang tongo mongol koloi